Ćao, dobrodošli u novi video, gledate Instalu kanal. Kao i inače na ovom kanalu, ovaj video je kreativan, originalan, drugačiji. Ako je ovo prvi put da vidite moju facu bez sprdnje, stvarno radim različite stvari. Trudim se da ne pravim neke dosadne videe, kao što bih mogao biti ovaj. Ako niste pretplaćeni na ovaj kanal, vidio sam da preko 60% mojih gledalaca nije pretplaćeno. Pritisnite subscribe, čisto da pomognete na kanalu. Skoro smo na 400 Ovo sam snimio prije par sedmica, u međuvremenu smo prešli 400 subscribera, sad smo na 410 skoro, tako da sljedeća stanica je 500. Iz naslova ste naravno mogli vidjeti da ovaj video ima veze sa Rubikovom kockom. Na kanalu već imam jedan video kao neki film o Rubikovoj kocki. Stvarno dugo nisam slagao kocku. Zbog toga sam htio napraviti neki izazov sam sebi da vidim koliko puta mogu složiti Rubikovu kocku u sat vremena. To znači da ću sat vremena sad provesti ovdje, samo sjediti i sat vremena slagati ovu kocku. Why? Kao što vidite, sad je pokvarena i to treba se sastaviti i volio bih što prije da počne zato što trenutno je 15 do 11. Idem postaviti drugu kameru da snimam kako slažem kocku. Thumbnail. Ovaj je najbolji setup koji sam uspio napraviti. Ovdje dole na drugoj kameri vidite samo moje ruke i ovaj sat. I ovu štopericu, na njoj ćete vidjeti tačno vrijeme, to jeste da sam u stvari proveo sat vremena slagajući kocku. Da ne dužim, mislim da mogu početi sa slaganjem kocke. U početku ću samo početi slagati, a ako vam dosadi možda počnem i pričati o nečemu pa i to ubacim, ali vidjet ću, valjda nešto bude od ovog videa, tako da... Ok, možemo početi. Sat vremena počinje za 3, 2, 1, idemo. Ok, sad. Zato mi je trebalo 2 minute, wow, to je dugo. Ali, kao što sam rekao, nisam stvarno dugo slagao kocku, ima bar, šta ja znam, ne mogu tačno ni reći. Ima bar godinu dana da nisam aktivno slagao. A volio bi da se vratiti, volio bi naučiti neke nove vrste kocki. Ovo je stvarno zna biti zanimljivo kad uđeš u to, ne možeš ni prestati raditi koliko bude zanimljivo, tako da... Drugi put. Stvarno ne pokušavam neki rekord oboriti, uopšte nemam nikakve ciljeve, čisto želim da saznam koliko mogu za 1 sat složiti. Nisam nikad mjerio. Rekord mi je bio za 36 sekundi da sam složio najbrže kocku u životu. Treći put. Ok, idemo dalje. Sad, koliko mislim da bih mogao puta složiti kocku u sat vremena? Pa reću nekih bar 20 puta. To mi je minimum koliko mislim da ću složiti. Četvrta je gotova. 9 minuta, a postajem polako malo brži. Vraćam se potezi u ruku, mislim, nisam ja to uopšte zaboravio, ali ukoče se prsti kad ne slažeš baš dugo, tako da to je bio najveći problem na početku, sad sam se već malo uhodao. Petica.
se na 11 minuta. Ako ste još uvijek tu, svaka vam čast. Komentarišite krompir. Ali pošto ne vjerujem da iko želi gledati mene kako slažem Rubikovu kocku sljedećih 50 minuta, pokušat ću skratiti to u 1 minut čisto da ubrzamo stvari. Okej. Šest, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Tačno 1 sat i ako će me iskreno drago mi je da je prošlo. Znam da je kamera malo ukrivo, ali umoran sam ljudi. Ovo je stvarno bilo dosta teže nego što sam očekivao. Ima i do tog što je sad skoro ponoć, tako da navodno 28 puta u sat vremena. Mislim da to nije loše. Zabrojao sam se i nisam složio 28 puta nego 27. Okay. Ne vjerujem da ću ovaj video praviti opet, osim ako vi ne budete stvarno tražili. Ako mi dole u komentarima napišete da i vi želite naučiti složiti kocku, možda čak i napravim tutorial ako bude dovoljno zainteresovani da to pogleda. What's the time right now? The time is 12:02 a.m. 12:02 a.m. Ako sam nešto zaboravio reći, to